Паян буканешізен пөзім тенчері куне. Шавна халаласы Шупашкарда вуннамыш ход карусель сказок фестиваль училче. Уявра Сочирень Мускавран гельне бугане театризем хызень пулдарулы хебе палаштарчич. Цепленрех Оксана Баскакова сюжетінче. Бірреміш ход юмаксин карусели, егебенге пилек мүшулда, толши дорогинчен пилек хулана бірлештерне. Фестивалі ергелегене Чаваш патшалық Пугане театры. Твады жылдан онда ұлты регионды Пугане театры зенде хастар ғычынма бұшланы. Пір сцены жинже харызақ виші театр. Фестиваль Шубашкарды Мускаври тата Сочири Пугане театры зене бірлештерджі. Уява артисем чилайхыш сене елсегіліне. Форума шерживты в хулынче отражение театр ушры. Вазем кураганзене пилек спектакль сыбы кебе палаштарджыш. Терлі Пугане ажазыне гынамар аслы зене де кызықлы бүлджі. Кашни хойын концерт номер зіне кдарды. Шамбада паян хойнем еберленде берен гала концерт тесесін дұрат. Мәжіндезе көбек номер зіне берен Шубашкарды курагансым курман. Чынақта түрінмелі номерізім, онда мәлегалаш берен трюклы маринеткізім деш візімде шап дерен умай. Тадан де пәрреміш ход, үттістәкізінде пұр артисіне курмамай жүк, паян бара пәдім артисем сцены жінже пәр вғыт рашыншы. Фестиваль шамрак артисене осталых не үстерме болажать. Шубашкарды культурыба искусства институтын жевренеген студентсем Кавагарджин мюзиклан сыбык не вылярыш. Бір-бірін опыжыбе балашны пиде білдерішлі теші буганешізем. Бірде телі театр зене көрап бір. Тебіржіне пирінде ведь хапирин театрда жембекі урық хулазинде фестиваль зене құчынат. Бір-бірін бе балашны, бір-біріне көрні пиде бұзық ұзығы күреттізі калашын. Сочирень кильня саквояж театр, марионетка пуганезембе ажазыне цирк кадартры. Клоун, балерина, Арыслан тада ыты санарзем терлі хускану тузатылендердеш. Артисем шак жанр чиявалхи тада еври булныне палыртрыш. Ачазем хаваспах пуганезембе вылярыш. Уяв программе тулыде козаклы бүлчі. Шубашкарды фестивале худшынма шиде суйхра Мари, туда республикинчи, Чембер облачинчи, тада Ненец автономия округинчи театр зенегі деші. Чувашкенгаларым вали Оксана Баскакова, Виктор Степанов.